खुरुमजरी येंबिरिबा पुनमकपु इम्पैक्ट न्यूज़ना इलेक्शन 2017 नक्सलकपगे इरोइदना अदोम अदोमगी मिहुत खंगबदा अमसुंग खनबदा हेना लाहेननबगी पांदमदा पुथोकचरिबा अखोगी एस्पायरिंग कैंडिडेट मणिपुर पोल 2017 दा तराम नोकचरी ngasi aigi hek mangda impact news gi maike degi program asibu host tawjariba Sharachandra Sharma aigi hek mangda lenggen lebiriba candidate se atei kana sunate Dr. Ngairangbam Bijoi ni aduga 3 Khurai AC gi Khurai Assembly constituency degi mamang da su ANC da election thengnabiraga lakhraba aduga handak ka thana ahum lak su boina lepi dorni handak election se 2017 se ai ihan han mamak da oja Bijoi bu taram nokchari impact news studio da oja ihan han base mamang se ANC da kabi rakhibani adugi mamang tu budi MPP gi ticket kabi khibani hujik phogda di election se adum ka adun lakpiri hangba hungna bagi hangbane waru buya de madudi handak thengnaga dori ba election se chu oja chongthok tongjing ga khara tawbuni na oja makti adumaki tawdok demand de aduga thengna bidoi si adum Indian National Congress to obidoi na troja mane Indian National Congress da thengna jagi na atai chongbo ko pagi wafam kari sinine game like okay thank you oja ina mase taseng badi mamang gi lep khiwi election singtuda sigumba program ama tawdana oja ga unajabagi tanja ama phangjarama badi ngasi hangiba question se sahi kya gi mangda hangamasu yaba jani oja adubu hangaudabani na thenga su thengna ngasi su dum thengman banate matam chari ninkanjai madudi rimsta director oina pubirame sahi matam kuina adui matungda Manipur University su vice chancellor na pubirame hairiba singsida kari watloba kari pelhogdaba asim khaidi Manipur gi lamdam singi sim khaidi tawge kaina khanba chithaba ngamogdaba nando bu kari lebedagi no election thengnabi reisi tasengna harabada aina election adigumba ai active politics da yongning bagi ai gi wakhalon ai ngone mami ta gi basi ai gi maternal uncle aduga maternal uncle gi uncle means grandfather is the election electoral election process da am involved torokpa loina na ai khoi gi election ju thengna gi ba ado an ibungo ai khoi gi ibu bok di adi successful hoi gi de matung da ai gi mama Sri Ngairangbam tomba ado atomja Ngairangbam hara khangna ba mahakti anirak successful hoi gi aduga deputy speaker aduga state minister su ibirami moi sing je sum toropus da ko na hauring da election ki family election to ba political active politics yaw gi families da sum attach to na lagbas da moi gi achouba moi gi election gi matam da involvement yaw ba adu ai khoi yaw druga su ai aho ba lei gi do po to ko ni mekan hona ba sigum ba gi sigi keno si khoi da wakalon si okhi da nate loina na hojik thambiri smaina chi wakalon sina ai gi background da amal leijaba wakalon thamjabani tasengna director ama oina tawba yabasi limited kenoni institution amagini aduga Manipur University chawrabasu magi jurisdiction budi animak achoba ngaktani state mayama konmani director I mean kenosu koi gi rims and khangnaba regional institute of medical sciences aduga Manipur University su Manipur gi whole Manipur si magi jurisdiction hoibani adubu sina tawri bajna sector se animak education sector ni amana technical sector medical amana general and of course sigumba technical mayam ju engineering medical su university ki makhada affiliate of yaw institution ngaktani si tawr matung da khoi da walhori se Manipur gi oiba achouba sina education ki sector de yenge health ki sector de yenge but sina taba ai khoi gi Manipur gi oina yamna darkar oiba economic sector khoi de leisure oiba adi communication sector sigumba sector yamna important oiba say water potable water you know just to provide adequate potable water safe drinking water ido asina jingba mayam ga sum yamna ningthi nungai na phangaktaba se samna hajarabada aina kuraida leijama tamda koilas sabalam bi chatba phangdaba sumbagi yamna nungai taba
sibu kari toraga ya election da chungna thingai political da khong ta thingai wan ta dringai gi wari ni hoi ta dringai sida even aina tara matung da su sumba leiri mayam se sibu atopa means leitabra manipur sarkar gi koi sarkar chawbu nate koi gi limited income lei aduga limited fund available oiramgani haibadi khanjaraga atopa source leitab jala kaina sum khanjaba sumain toraga koi development si tawjaning ba leibani hoi loinana akhoi da tonga ba education sector education sector si adi akhoi gi constituency level da afaba education si ninthi jana mane hani akhoi gi satra sing da piba ngamdaba hoi adi building makta were yengbuda nungai taba teaching makta were apung phada ba suma mayam jin maram moidna akhoi si manipur si development si ward pra ga jo khoi khanjabani Hoi. se samna harabada khoi da tambiru matam da khoi class 2 da english tami en kakching ama a fruit as the a fruit wahi ama hayan tambire da khoi na ban thok anda fruit har gan mi nong na ba mean education gi you know ai khoi da ahu ba mayam le ba hoi sima is to ba mayam ga si karmai to na rectify to ga masi overall state si da spread over sanduan ba yagadage ai wakalon si sum lai hoi sumai to na khoi na ai gi pamjaba sum ai gi medical science ta lering da khoi gi medical council gi adagi khoi gi national examination board of examination gi sum bada ai chairman oiba tongan ba forum da oirami ai national level da su madugi wojerami haibaduni I served at national level sumai to na university lering da su tongan ba akhoi gi university grants commission gi institution kaya da madugi chairman or executive committee sina chingba mayam serve to la kharga ai gi manipur da akhoi gi award basi ta sengna leijaba uba akhoi na mayam su ubiram gani ai na su khare na ubra ni khanjaba area se Hoi. kar main to roga tawni city ai na color white color job ta leiragadi hoi city oiroi ningba thungroi ningba thongoi oi thoktabani maramdi I have limited activities limited capability limited permission adu ergadi aingonda permission khara free oiba khara aina ngangni ngang jaba yaba khara aina taning bu tan jaba yaba Hoi. adu di legislature oirgadi aingonda freeness ama leini haidi mayam gi seba tauba duga leiriba phibam sing se manipur gi leiriba sothoroba phibam sing se khara makhai de orsu sumthok pase siguma phibam se oidaga ti ngamaroi haba Ngamaroi haibasi. sab chana si election adagi political decided. vote torpne haba ja thank you ja thank you ado hojik se aina thamjaning base tamani rakti ka gre ja handak in case lepagadi Hoi. handak se third term oidoni Term, tam ani di yam mai pak na duga yam nungai na ka gre Hoi. hujik phok da su sahi taram di oledi hujik se MLA oidana adagi even hujik yamna maruiba bibak sing khangbidana ubidana paibidana leirimne kari watloba sidasu kari tahokdaba leibadagi makha tana lebing magi wakhalon phawbirino sine hangjaring gi learning basi ahamada aigi plan ama leijabani hoi aina akhoi gi say aigi constituency da wali basi angakpuda walame hoi aina vote lepke na torpuda lambi koilas thada basing si matam du gi chief engineer sing kari ga mya matam ma dai khoi like taminagi ba aigi kari hani aina senior ojarakpa inaw ina yam lu na tinagi ba mi jing na chief engineer ga ojana lai matam dai si toge sigi program ni noi khari yengbiu cham chawkhatna lai basi bu gain to koilas thaba hobby hoi maduna first time ni akhoi gi constituencies the koilas thaba je in some areas like Pangnung, Kangla Sifai, adagi kano akoigi Moirang Kampu Sajep. Then somwa turen wa irin gi somwa ngoda Moirang Kampu. Ai koilas tharam de bane. hoi Adagi amuk angom lekai. Koilas the sungchat chalak trimen live. hoi Sugum mayam se ai koilas thana bagi mami se ai tami and vote left in the koilas thaba hawe. hoi Now smai do na Muslim community ngasi zuang bi bada kangani Muslim community da ai maru angang ina wamna do hai smai do na mamang ai yengo ai khoi gi imana thaule chuan chapada sikim gi thaule chuan chale pra ngau gi damni lawo na later labada nung ni khudi thijena glass su kai re khong su yale adu pesa su mange
thao jo hido khre ngasi di yengo akta bijo ne ko la sabdi ngasi khudi thiri bra and hai bu ningseng nge sumai to udna si ai gi pandam ji ai gi lamdam ji ko la sthani lambi nungai ba selani leikho marak ta chat pado mina hangi ufun do ba polom khoi polo ground meeting to matam da ai yengo khurainam di la ko ji karam no ma phi ngok no suru budo kan ngangsen ba ufun mayam na ye ir ga la ko ni na adagi khongup to me nungju banda da la nungju banda da khongup tu yengo leikhom de la ka ne sumai to la ko mayam ji ai ngon da ning yam kai ba masi ai kon gi ji ai gi number 1 communication adagi thong leram de na irin turen ji thong leram da na mar moidana irin turen ge somang ma da chili naw mayam ai koi gi hoi waro ba ya de unlawful eno wai ba maro pang mayam ma naw sing cha sing mayam gi tungbam ji chingkhong asom da lei ba je turen gi wang da leram turen ji lal laga kari gumba ma ai sugumba thi bu hum gi sipai jing police na to bi sakti leite thong leite ba thong ai bi lei thong ai bi the police lai sipai lai di moi tare ai ching da dum chang ki bi ya ba aduri kari gi no communication ji what for the breeze leite ai na simak donor ministry da mari to matam da center gi donor de bisa lo matam da sari ba thong ai koi gi chingaren gi ma pa da sari thong ji da kari gi no si gi acho bu thong sa doi se kari income la ku no kari income generate to du no Sida Pesade Swam so many crores. Adu Lakaduri Kari business Karino Sidi Lakdo is traffic volume cam Yamiga. Traffic volume Yam Lati Edamai. And the most important, say the Uwa Taudan Timber number Porona nothing. And to be very frank, say the equivalent law and order improved on Zedi. This is one which is required. I am at the Muay Thai. Okay. Hadi mi yam chatpa traffic volume duki wafam natabada yam namaru na communication ni si yam maruni turen amaga wang da samduri si bridges mayam duna ne madu matik chana lehen bam thui hai baduni ojan leham thui maduna ai koi law and order improve to honbada mating ogani achowa mating ogani thank you oja mathang ai lakchaning se oja maroi na huji phau oirak pada chahi tara sakti paidana hedi MLA obirakna अखोगी मियाम न खनब मिहुट अमोय न खुराइदगी लेबिरकपदा सही तरास्ता ओजाना सु ngasai panbigibni madudi अखोई पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पावर सप्लाई ब्लैक टॉपिंग की मतंग दुनी कराई भो पखरगे से तबदो मसी क्वेश्चन से आ जाय ब्रेक की मतुंग लाक्सब ताई कमर्शियल ब्रेक अमगी मतुंग ता इंपैक्ट न्यूज की एस्पायरिंग कैंडिडेट मणिपुर पोल 2017 याम थुना हंद्र लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज मिंग तादुना लेबियो Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. ब्रेक की मतुंगदा येंगबिरिबु पुनमपु अमुक हने तराम नोक्सरी ओजाइंग सही थमजबदुनी मदुदी याम पनबे हाइदी ममांगनसु पनबिग्रे मदुदी लमदम सिगी मरुन खुराई एसिगी खुराई असेंबली कंस्टिट्यूएंसी मनुंगी पोर्टेबल वाटर थकननबे सिंग पावर सप्लाई ब्लैक टॉपिंग की मतंग सिंगसी सही तरा शक्ति पाइबिरकपस्तेदा शक्ति एदी कैबिनेट मंत्री की करी वाफम नतबदा मयांगी इलेक्टेड एमएलए मोइना सही तरास्ता करी पाइखटपा ngambikre से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सरांगना सुम मसिंग हाइपे थिबि ताई अखोय नमु होरेन चलगा मु चेक तोगजुर दोइनो जा चुमना दे थिबियो तसेंगना आई ने पाइजबदगी लंबी मैम जी ब्लैक टॉपिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर मेन रोड मैम जिंग से आईवीआर मैम से लोइनमक तौरी हाइबे होय अदुना तबहाना ग्राम सभागी ओइबा लंबी लेबसे सिसु नुंग थाबिरगा हंदक लाकदुरिदा पैकेज अचौबा औ मरी मगा पीएमजेएसवाई मखादा आई हापसरी अदु तौरगदी मचाजु कैसु अमतबु लेररोय लोइन थाग्रनी ओके होल केनोसिदा
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯔꯤꯁꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯔꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ 8ꯅꯤ ꯍꯣꯏ PMJSYꯗ 8 ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨꯝꯐꯨꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ IVRꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯗꯨꯃꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯥꯖꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ శ్రీ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯗꯣꯅꯔꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯟꯅꯔꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯡꯉꯥꯔꯦꯡꯒꯤꯁꯤꯗ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯔꯤꯜ ꯔꯤꯚꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯈꯦꯋꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟꯁꯤꯠ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯔꯤꯜ ꯔꯤꯚꯔ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯅꯤ ꯍꯩꯔꯦ खर लेरगदी था अनीगुम लेरदी पुंगले लोइसलनी सिसु डोनर की फंड मखादनी अदुना अखोई स्टेट की फंड लेत्रे हैदना तोगदी अखोई अदी यामना तखुप ngam aina ujabani adu honorable chief minister aina request tawja matamda ma recommend tawbi tana jai ngamnana batani phangi tawji uji paikali okay so ising lambi gi ising is da khoi da scheme khara lerami yana poorly functional oiba yamna kari hainde ge maitiranda nithin waina fajana pi daba aduga functional oiramdriba say for example poorly functional oiramsina khoi komido water supply scheme at haikrumako si honorable chief minister gi makhada aina masi tanajarga donor dagi crore manga ga lakh nifu mari porkhibani ngasi ising thapko pangai masi da pithe izi maruena komido konsam lekai nandem lekai laisam lekai mate hana phangam da baji moi harau re bauji they are happy okay I too yam nungai ba adigi sideda mamangai da sideda kangla sifai adigi morang kabu sajeb haisit irin turengi songwa muduni ko adigi phangnung adigi somda laktharaga tinsit road lantharaga khewa adigi ningthobung aji ising phangam da jaga hojik chingkhei sing water supply scheme haibase sigi makhada to ising phajana pithe no hona hana function doram dabani leram dabani aduga loirana atai leiriba hana water supply porom pata leiriba sina piramiba kai akhoi gi tongan ba scheme macha lei sisu activate tawjaraga phangam daba jingdu phangnana ba hona jai mapung phaba ngam daba jaga khara leiri adu hoji leiriba manipur sarkar gi leirabasu leitrabasu leijariba pisa sina tawraga pinana ba koi engineering concern ga tawjari okay kan honari haibani oja madoi du honabiu maramdi praja singna thagal aise thajadana karigumba kharadi soin tarokani haibagi achetpa thajaba mobile lonena thagat pirakhibani madugi thajabado mangan binu aduga yam nungaina su vote kawa oibiu mathang haiduni oja indam jadoise hojik lak pase hojik chaurangna kendra gi singse kendra se maru oi madudi thagalaga karakaduridi oja khurai gi mioi singjinani maruina khurai gi maroi singse yam thajana loba thajana thamba aduga थाजान बसे सुंगांग मांगहनदबा अमा चंगी ओजागिदा याम सेंगबो वफमनि मसेसु अदुगा स्टेट की कंटेक्स्ट ओजा खितंग पार्क सना स्टेट की कंटेक्स्ट लाकान ओजा सु मथंग लापसब ताई मदुदी मणिपुर दा लैंड प्रोटेक्शन तंगनबा सगी ILP मक नत्रसु ILP की लाइक मानबा बिलमा नत्रगना सम सेस शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस ता हंजलन बाइसे ngसाई मरुना लैंड प्रोटेक्शन तंगनी ओजा तंगाई फदियन खनबी ब्रा करी खनबी लैंड प्रोटेक्शन तोबम तो एज लैंड प्रोटेक्शन तोबसदी अखोगी सोल ड्यूटी नि हाइबताई ओके अदुगा लंबी करम बहुजुज लेरिसी मरुना बिल हाइबनी अमना शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू तानसी मधु ता हंजलगदी मधु फंगगदी सुंचोय छोजना ऑटोमेटिकली लैंड विल बी प्रोटेक्टेड हाइबनी करम दा थजबी होजा मसदिदा सेनाबदी अनि सुबा हजि थंबिरिबा होय शेड्यूल ट्राइब वोनजन बाइबदो होय Hanjan Jaba Habio. Hanjan Jaba Hajageo. Madam de Koji, we are tribes. Okay. Other Hanjan Jagavan. Okay. Aduna Marui. Aduna Hana, Madam Sai, Madu Leragadi Amazi,
superfluous way. Okay, thank you. Hojiki matang si clear ore. Amadu leitragadi seat tana bari wani. Hoi. Asidi limited never. Okay. Okay, thank you, thank you. Aduga hojik laiboda hojik yam ho hojik burning issues hai tai Manipur sarkar na su hojik leiba sarkar na su thengkhang ka yarakta insurance piduna lakhre aduga thajaba pin lakhre madudi Sadar Hill si yam kuiraba demand ni masi district olan ba matang sare maram sare haiba and plus jiri bang ki sisu ngasai ki maroin administrative convenience tu ki yenga kanda ani si district olan ba yari haiba ki ofam se ojai kari mot lebi Sengna harabadi masi kumbaje thangang wana kumjage. yay First, yes, Jiribam for administrative convenience district ama pitokpa hoy right time ni. hoy Yaba yadaba dugi zu point kar phizage. Ojo jiki matamda. hoy Then second point, Sadar Hill aina British na coin dormba wahi se. hoy Simak wena pidraga su Kang Popi district aidana constituency ahum se. Sigi district amakak piba asi masi hanasu khanarame hoy pibagi afabasu lei aduga maduda chaye nagadaba port khara leitabadi nate hoy so I think kitang idea kitang thamjaning baji hoy Sadar Hill hairaga Mall Hill mayam ama samjallakpa district Imphal West district ta leiba se khoi gi Langol Hill Mall Hill ni Mall Hill aibadi so I digi hauraga so I delusion ba hoy edi magi enoma hill track ama samnagi banataba ranges na taba range nataba hoy simak nasai objective to hoy maramdi for administrative convenience haibado uidaba aduna Sadar Hill p by c I have no objection but maming dabu Kangpopi district hairaga pirabasu I have no objection but it may better be considered or may permitted or be declared after say aikogi kari hani a demarcation kenogumba commission ama tawrama matungda demarcation commission karigi no aina ko to demarcation commission jina nasagi moigi jurisdiction singse nasai objective to fulfill tawna ba I cannot say aikogi administrative convenience ki wijanaba Kangpopi district airgadi Kangpopi ki isna headquarter warga masda naksaba convenience wajaba adugumba area dama yes demarcate tawgadaba yes adugi commission nama tawram matungda tawhoningi aduga pibadi ai pininge okay but thank you madu tawdana piragadi that would adu be say na badum wrong step thank you ja aduga maruin hojik se sahi kya mang dagi haitare maruin hojik paliba congress government अखोगी इकाई खुमनजिरब चीफ मिनिस्टर इबोबिन लुसिंगबिरिबा कांग्रेस सरकार की मतमसिदसु थेंखांग कैरेक्टर इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑन हाईवे सिंगसी थेंगनरा लायोजा अदुगा मणिपुर दा हुजिक से ममांग दा हुजिक सही हुजिक खरा मतम खरे मांग था खरे मांग हाइताये अखोगी बिल की मतांगी करिगिदा अखोगी बन जनरल स्ट्राइक सिंग पब्लिक कर्फ्यू सिंग याम थेंगनगी बसे प्रजा सिंग की साइड तकी तोबिरोनो हाइबदगी स्वाइसी स्वाइति खरा ताबरा इन खली अदुगी ताबदनो ओरंगनी बन की करेगी जनरल स्ट्राइक की हाइने बिसे खरा दिथा दुंग नखरे हुजिक फौदा ब्लॉकेट इकोनॉमिक ब्लॉकेट सिमदी यामना अखोगी याम इफेक्टिव टू लमोइन सिनरियोजा अदो मसे तंगाई फदना लमदम सेदा एसेंशियल कमोडिटीज हारगदी नेशनल हाईवे सिंग सिगी अनीसिदा पुसलकपा पुथोखिबा तौबनिना मसी याम मरुओइना मसी हांगनबा दुगा फ्री फ्लो हेनबगी मथौगी ताई अदो सुंगांदा इन केस एनी काइंड ऑफ एनी प्रोटेस्टर सिंगना इकोनॉमिक ब्लॉकेज से खुलायोना सिनरकपदा थेंगनबगी वे हाई तायोजा करी फॉर्मूला लेबिगे सिनोजा मसी सेंगना हरदा यामना कॉम्प्लिकेटेड इशूनी होय सेंगना हरगदी फैमिली अमदा आइगी चाना मपा आइगोंदगी कईगों खरा डिमांड तौबदा यादर चरा हेनगुम जानी होय अदु चरा हेलिमिदु फुरग फगदरा or what way we have to do होय haiba siga manabugumani manamni moi jo atopanati होय sai sungaktani adu they may think government is their enemy that is their own thinking okay but in the overall international kenoda the people amoina the moiji praja amoina lebak ngaksan keno lebak ngai ba mayam sina mohai bo khoi enemy ni ugadra haiba sigi question amasu chauna lei adubu praja group kharana praja mayam amada hindrance pibase masi
यामना अनडिजायरेबल एक्शन नी हाउएवर मसी तौननबा अखोई की मीन्स लेथ्रा अनलॉफुल एक नी अनलॉफुल लॉ अप्लाई तौब याद्रा आइबसी मयाम पुनमुन खनदब नते होय अदु लॉ अप्लाई तौरगा मदुगी फॉल आउट करी लाकनी सिमसु गवर्नमेंट पारिबिसना खंदब नते ओके सिगी एरिया सिमसु मसे दनी मयामना ए गवर्नमेंट सि वीक वेरे तसेमुदी वीक वे बनते होय कंसिडरेट वे बने ओके because one day they have to come back ai sanum chara ele torga hul sul torma numini umni le ma kai torge andharakani simazu khandaba khandaba nate moina hojimak tori ji sadar hill gi si pi gradra asi piro yeni asure talk sine wari bo hajri ba sigi issue yamna complicated issue ni ada aina tungi wena ai ngonda hangjaraga di aina mayamna thamjaba yaba aduga aina akoi gi government dasu ai ngonda opinion wena sum pijaba dasu ai koi sugumba lamsang na lakpa jaga si ai koi gi battalion je hojik su I think if nothing I mean no other law disapproves that means I think balik tragedy ta jarage ai koi gi zu Naga regiment ga intorise Assam regiment torise so why not we also propose for a regiment okay pramani ko yaji je yaba yada baduna we have to look into mai magi ningai matung na protest to bosing do moi du yamna phuba chaibi wafam natraga su elis pusalak patuti ngak selaga Naga regiment ne pushalaga hoy now then Naga regiment manu regiment ma haramnina chaurani so many battalions will be there id power lerni main power yam leini main power में हम दो along this national highway number 2 along national highway number 37 मसीदा ऐको इना protection खक्तंग पिरगा मफम मरी गुबदा protection battalion amam thamba होय thamaga moi jingjibu aropi dona you know exercise to hon matam ngasai sam nairaga tentang nairaga kan ngasai highway protection force amagi dedicated force to nairaga di highway protection force nairaga di central government involved to ba adu tawdana ऐको kai do yagi sinjaba yaba yaba kari means like okay gaibagi sigumba makha khaningi okay thank you aduga hujik se oja maruina burning issues ta yemo hanjal ka da ngasi unabai khudong cha se lojara ka da in case oja na pakhum pinning da in case le raga su no comment harga topui bada I am not going to repeat the question again ngasai gi hujik ngarang wari sa ba simadi fail hoigre aduga aina swai da khangjaning ba se Congress ta adi hujik le riba khoi gi Congress sarkar manipur Congress sarkar da wari sana ba si center da gi invite kumba torokhiba to burak pugumba leibra natraga nang ada khoi gi state ki mihut yauk de kaina hairi si baton phangda na chata bajala natraga na baton phang na masi changhalu bada nungai giroi kaina khanba leibra oja kari pakhum thambining so ida aina kenom khaktan thamjaning base ai madugi document ai ubadi ujede hoy baton torokra toroktabra ise ai comment leijede okay adubu tawrena khanse now UNC ga aikoi ga UNC is the yori is koi prajanga tani ko modi they are mouthpiece of Indonesian ni Indonesian makti natte ko aiba ma ko gi mami yes mami duna party mo erga government state government je sizu ada India government koi hum sanamina ji I will not accept it. Okay. Even if I am not invited, I will decline it. I'll say I'm sorry. Kau gaya raga di, magano na central government na Manipur Sarkar ga tana na ba, kau biu, ado CC tau gaya. Manipur Sarkar na zo, moi da suggestion pi gani. Maram di, NAC na zi moi ga ceasefire tau nari ba na ba. Ceasefire tau na means moi control da le. Ako ni hata interfere tau ruzu yaad ba. NAC na direct. Maram di ceasefire moi control, moi ki tongan ba, under certain law, moi thamim na ba. Sumi ko ya je aduga moi ji tasengudi moi Hebron da moi gi keno karhani moi gi KMC legade bodo ko da noted camp ani hum lei chandil le leri ukul de leri sik kari gi thamino moi na ceasefire extension ji Manipur yaudre haidna June 18 gi matung da tawgra matung da why they retain these okay
अदो इधर लोचलगा ओजा थैंक यू अदुगा तेंतंगना हुजिकसे मरोन स्टेट की ओइबा अदुगा लमदम सिते हुजिक हुजिक लेरिबा बर्निंग इश्यूज मयाम की पखुम चप चाना मतिक चाना हुजिक फौद पीग्रेन खंजे ओजा लोचलकपा इमिकुप सिते ने ओजा मरोइना आई ngसा हाइजेबदुनी केंद्र से मरोए ngsi impact tv da impact tv gi da unabagi tanja live show sigi khudong cha khara lobira kanda khurai gi praja singda kitang pumen pawina ba haitai vote me anaksal amina Mane. madu khudong cha du teng tang lobi usini oja माने आइना सेंगना हाजरबदा खुदोंजा बीबी बनिना आइना पामजरिबा आइगी पांदमदी आइगी सीद्रिंगैदा आइगी अमखक लेरमी हाइबसिगी खुदम से आइगी फुटप्रिंट्स खरदी आई थमजदिंगी फुटप्रिंट्सिंग दो मथंग आई उचरी तोंगान बंगासी आइगी अहानबा हौगिबा कांग्रेस की टाइम्स दा प्रोजेक्ट तौजबसी इन कुपयुम लेहलरो हेना इजिंगसी तमादी येलगा तोहंजरी अदगी मथंगदी स्पोर्ट्स जो खटकेन खाली आई मधुगा मरी लेना केंद्र दा कोई 35 कम्युनिटी हॉल्स डिफरेंट साइजेस सागरे सि मनुंगदा सेलेक्टिव ओइबा खरगा मपुंग फाबा सिंगदुदा आई मरुइना टेबल टेनिस सि यो खटकेन खाली टेबल टेनिस बोर्ड मम पीरगा कैच द यंग्स अंगांग सिंगजे पिंगैदगी टेबल टेनिस प्लेयर थोनबा सही खुदिंगी मोइगी टूर्नामेंट तौबिबा अदुमाइन तौर एनकरेज तौरगा सी यू थक्तना कानी चाने गुली चाने लेदी चौदी सी तौजबा पुनमक सिगुम मयाम सी तौजरगा वालौरिबा मयाम सिजु फुलफिल तौननबा खरे हेना अपुंग फानम प्रजा मयामदा खुदोंग चाबा पिजबा ngamnanabagi damakta प्रजा मयाम पुनमकना नुंसिबियु आई खुराई प्रजा पुनमकना नुंसिबियु हाइबसिदा थमजरगा आई thank you Thank you. oja hek aru losalak pese oja impact news gi studio da khoin haijeru buda yam harau rau yabiba ngasi unabagi tanja pibiba maru oiba pakhum sing thambiram bagi damak to oja loirak pada aina amu kana thagachari loina nana oja wish you all the best Thank you very much. Thank you. ngasi gi oina di impact news gi aspiring candidate manipur poll 2017 losalak na gi tanja do yorokle adu bulamdam si thokliba thokdo wa thok kya gi marik sumba report ki damak impact news meng ta dun lebiu Aspiring Candidates was brought to you by Northeast Dialogue Forum.